Il-Federazzjoni Dinjija tal-Stock Exchanges għażlet lil pajjiżna sabiex fis-sena 2020 tospita l-konferenza ta' diversi boros madwar id-dinja. Din hija l-ewwel darba li pajjiżna ntgħażel sabiex itella din il-konferenza minn Federazzjoni Dinjija li hija waħda rispettabbli ħafna fil-qasam finanzjarju. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna saħaq li din l-aħbar hija waħda tajba ħafna l pajjiżna. Għalli din id-deċiżjoni turi li l-stock exchanges madwar id-dinja qed jarfu jemnu iżjed fil-Borsa ta' Malta. Il-profile tal-Borsa Malti qiegħed jola u fil-fatt biex huma jaċċettaw li Malta taħħostja ġifieri tiġi konferenza f'pajjiżna tal-stock exchanges globali tal-Federazzjoni is-sena dieħla hija kumpliment kbir għal trust li għandhom fil-Borsa ta' Malta. Il-Ministru Cicluna ħabbar dan waqt konferenza stampa li matul l-Borsa ta' Malta neddiet l-indiċi tal-bonds ġodda biex l-investituri jkejlu aħjar l-investimenti tagħhom. Iċ-ċemen tal-Borsa ta' Malta Joseph Portelli saħaq li dawn l-indiċi ġodda se jagħmlu iżjed faċli sabiex il-Maltin li jinvestu fil-borża ikunu jistgħu iqabblu b'mod faċli r-ritorn fuq il-bonds. The indices are there about giving information to our investing public. It's important that when a Maltese invests in a portfolio of equities or bonds, either with a fund or whether they're doing it themselves, that they can compare the returns with a return of buy and hold instruments. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.